hari masaha y'ijoro yari ku itariki ya 17 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ku binyamakuru byinshi ndetse ku mbuga nkoranyambaga hasohotse ubutumwa bwavugaga ko Ingabire Victoire Umuhoza ngo yiyahuye akoresheje ishuka mu cyumba yararagamo muri cell. Abantu twese twaribajije ndetse ahubwo bamwe bemera ibyo bumvise bahita bacika umugongo. Icyakora amasaha makeya nka 7 cyangwa 5 ikinyamakuru Igihe bahise bashyira ubutumwa kuri Twitter cyangwa se kuri X bavuga ko ibyo ngibyo ari inkuru y'ikinyoma. Bamwe bariruhukije. Nyuma y'iminsi mikeya mu rubanza mu cyumba cy'urukiko hari hakubise huzuye abanyamakuru, kamera bazicanye ndetse n'abantu bavuye imihanda baje kumva urubanza. Bumva ubutumwa babwira ko urubanza rutakibaye. Abajije impamvu bati Ingabire Victoire Umuhoza yihaniye umucamanza. Mu magambo ye yavuze abantu ndetse banasubiyemo cyane, yaravuze ngo yihaniye umucamanza kuko umucamanza asa naho yafashe uruhande. Benshi hari aho bagiye bashyira question mark baravuga ngo ese uruhande Victoire yavugaga n'uruhe? We yarabisobanura aravuga ngo abangaba n'ubundi no batumye nkorwaho iperereza bafashe uruhande. Ariko bisesenguye witomva icyo yarashatse kuvuga. Ibi ngibi bibaye mbere y'iminsi mikeya ngo habe irushanwa ry'amagare ku isi rigiye kubera mu Rwanda mu minsi mikeya igiye kuza. Harabura amasaha makeya. Muri iri rushanwa hari abantu benshi bazava imihanda bagera mu 2020 bazaza mu Rwanda. Muri abo ngabo harimo muri babandi bo mu Bwongereza bigize banaganira Victoire Ingabire. Ibi benshi batangiye gusa naho babihuza. Baravuga bati Victoire Ingabire ibyo byose byakozwe ku mpango. Icyakora baturwanya bo bakavuga ko ngo ari ibintu mu by'ukuri bisa naho bidasobanutse. Abandi bati Victoire azagwa muri gereza, abandi bati ashobora gusohoka mu buryo butunguranye. Mu mwaka wa 2018 kubabyibuka neza Victoire Ingabire yari yarekuwe. Yaramaze imyaka myinshi ari muri gereza ndetse asohoka atanarangije igihano ariko ku mbazo z'umukuru w'igihugu. Icyo gihe Victoire Ingabire yasohotse ahetse benshi mu bari bafunze. Hari harimo imbohe cyangwa se abafungwa bagera mu 1,000. Muri abo ngabo wamenyekanye cyane Victoire Ingabire ndetse na Kizito Mihigo waje kwitaba Imana muri 2020. Imana ikomeze umuhe uruhuko ridashira. Victoire kuri kamera z'abanyamakuru yaravuze ngo ni pressure. Icyakora bamwe mu basesenguzi bavuga ko hari deal yabanje gukorwa ngo Victoire Ingabire akaza kurekurwa. Irekurwa rya Victoire Ingabire ni ry'umuntu witwa Kizito Mihigo, ni ry'umuntu witwa Paul Rusesabagina. Uyu nguyu bise ngo ni ikirebe cy'ikinyarwanda. Bose araho babihuriza bakavuga ngo hari imbaraga zindi zari zibyishe inyuma kugira ngo abo ngabo barekurwe. Victoire Ingabire ubu ngubu wamaze kwihana umucamanza ndetse bamwe bakanavuga ko urubanza rushobora kuzacibwa adahari. Bikamera nk'uko byagenze kuri Paul Rusesabagina agakatirwa imyaka n'ubundi atarari mu rukiko kubera ko yihannye umucamanza. Hari benshi bavuga ko ubuzima bwe bwarangiye, igisigaje ari ukumva inkuru ivuga ko uyu mudamu yabaguye muri gereza. Uyu mudamu kugwa muri gereza bamwe babisobanura mu buryo bwinshi. Arabavuga ko ari imyaka kubera ko n'ubundi ari kugenda agana mu masaziro ye, imyaka nyine kazamusanga ari muri gereza yenda yarakatiwe imyaka myinshi. Hari n'abandi bavuga ko hari imbaraga zishobora guturuka imihanda zikaza zikisukiranya zigatuma Victoire Ingabire arekurwa nk'uko yarekuwe muri 2018. Ariko nanone abasesengura ndetse n'ababizi bagira ubukuru bakavuga ko muri 2018 hari imbabazi gusa z'umukuru w'igihugu. Ni ibintu twafatiye umwanya muremure ariko twumva ko tugomba kubivuga. Victoire Ingabire uyu nguyu wagiye afata umwanya agahanga n'umukuru w'igihugu. Victoire Ingabire niwe muntu wenyine wabashije kuba yavuguruza umukuru w'igihugu. Victoire Ingabire niwe muntu wenyine wabaye nk'uwaterana amagambo n'umukuru w'igihugu. Uyu mudamu imbaraga afite nizihe? Ese kuba yarahisemo kuvuga ngo abaroya b'abanyamahanga nabo bazamuburanira ariko n'ubundi bikaza kurangira bisa naho byanze? Gashabana wari wizewe cyane mu maze za politike agasa naho atewe w'inyuma
byagenze bite? Umukino uri inyuma aho ngaho ni uwuhe? Ese Victoire Ingabire ni izihe mbaraga afite? Victoire Ingabire abavuga ko agiye gusohoka, abandi bakavuga ko ahubwo ari ryo herezo rye, babishingira kuki? Ni inkuru nafashe umwanya muremure kugira ngo ntohoze, ndetse mpuza amakuru menshi yagiye avugwa impande n'impande, ariko nzana facts n'ubundi wowe utigeze umenya, byose nkabiruza mu mateka kari cyane kuri TELEFIX. Byamfasha amasaha 48 kugira ngo ibintu bitegure, ariko ngiye kubikubwira mu minota itarenze 30. Reka byose tubere ku ntango. Nyita kinyamagambo, nyita kabara nkuru, nyita intare nkazi. Of course, I'm the #1 storyteller in Rwanda. Amazina yanjye ni H.E KAGAME. Uyu munsi tugarutse muri ya mateka karike, ubwo nagiye mbibabwira tuvuga inkuru zigiye zitandukanye ku mateka agiye aba mu Rwanda. Mu Rwanda, muri Afrika, no ku isi yose tuzatugenda tuhagera mu buryo bugiye butandukanye. Ariko uyu munsi, reka mbanze nse nufata akanya nihanganisha abantu bakundaga Gogo Glorious. No ngiye kubwanjye ntabwo namwitaga umukomedien, umuhanzi, yari nk'umukomedien, no umukobwa wari ufite imyaka 36, yavuze ko yaguye mu gihugu cya Uganda, yaragiye mu vuga butumwa, ariko twihanganisha umuryango we ndetse n'abamukundaga. Tuzi umu entertainer, ariko umuryango ubuze. Mbese reka twihanganisha abantu bose Gogo, kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndetse ko arakiri mutoya cyane, imyaka 36 ntabwo ari nyinshi cyane. Reka dufate nk'amasegonda nkangahe tumwifurize urukundo ridashira. Yes, inkuru yageze ku banyarwanda mu gitondo. Abantu benshi babibonye, ibinyamakuru byabyanditse, ariko nta kundi ni rwo rugendo. Biriya bitabyerekana mani ibintu byadanje ko nta muntu wadanje ubaho buriya, kuko isa n'isaha nyine urasezera urasezera ugataha, abandi bagakomeza n'iki just muri race bamwe bavamo, abandi bagakomeza, abandi bakavamo, ariko none iki race yo nta muntu yitsinda. Finally twese turagenda byanga bikunda. Nabonye hari abantu batangiye kwandika bavuga bati hari gukura umurambo muri Uganda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bafite dushobora gufasha niba hari ukuntu ibintu bitagize. Urumva yaguye mu gihugu, yari yagiye gukora ivugabutumwa. By the way, Uganda imaze kudutwara abantu bagiye mu ivugabutumwa. Ninzahuke niho yaguye. Uganda sinzi ukuntu ibintu bimeze. Naringize ngo kukanunga cishemo kugira ngo twifatanye n'abandi mu gufata mu mugongo umuryango wa Gogo Glorious. Benshi baramuzi yamaye ku mbuga nkoranyambaga. Tugiye mateka kari. Nari maze iminsi ntavuga ntagira gute, nari maze hafi ukwezi n'indi minsi tudakora ibi bintu, tudakora utuntu, ariko we are back. Tugomba gukora ibyo twagenewe. Reka iyi nkuru nyitangirire mu mwaka wa 2000, kera cyane. Umwaka ntabwo ndibuze kwibuka, ariko ni kera cyane, muri za 60. Havutse umwana w'umukobwa bamwita amazina Ingabire Victoire Umuhoza. Yari bouncing baby girl, yari umukobwa mwiza. Famiye ye yamwitaga ko ari umukobwa uzaba icyatwa. Uyu mudamu yari afite mama we,
icyo gihe aracy'umukobwa arafite mama witwaga Tereze benshi baramuzi cyane mu mateka y'u Rwanda cyane cyane mu bijyanye na genocide kuko bivugwa ko ari umuntu wabyazaga impinja akazikubita ku gikuta mu gihe cya genocide. Uyu ni Tereze akaba mama wa Victoire Ingabire Umuhoza. Amateka ya mama ntabwo nibuze kuyajyamo kubera ko ubuzima ni gatozi, ngiye kuvuga kuri Victoire Umuhoza gusa naringize nguhe background yiwe. Uyu mudamu yarakuze ariko urumva genocide imaze kurangira muri icyo gihe, sina genocide imaze kurangira ahubwo bayikoraga batangiye kugenda bahunga, bamwe bajya mu bindi bihugu n'iki ariko byaje kurangira yaba Tereza n'abandi bakoze genocide bisanze hanze y'u Rwanda. Kwisanga hanze y'u Rwanda, uyu Victoire Ingabire nawe yaje kwisanga hanze y'u Rwanda, ajya mu Buholande, ari naho yaje gusaka umugabo we nawe nzamuvugaho ukwe. Victoire Ingabire yabaye mu gihugu cy'Ubuholandi, aharahaba arahiga aranahakora, ariko bigeze umwaka wa 2010 uyu mudamu yaje kubona ibintu bidahagije, aravuga ati no, you know what, ngomba gusubira i Kigali. Gusubira i Kigali yaragiye gukora iki? Yaragiye kwiyamamaza. Hari hamaze u Rwanda rwari tugiye kujya mu matora ku nshuro ya kabiri, amatora rusange. Aya mbere yarabaye muri 2003, ariyo matora twari twatoyemo His Excellency President Paul Kagame, ari no matora ya mbere u Rwanda abanyarwanda twari dukoze mu buryo bwa rusange, kuko ya mbere yarabaye mu 2000, yari amatora yakozwe n'inteko batora President wa Republika icyo gihe wari Vice President kugira ngo asimbure Pastor Bizimungu wari umaze kwegura ku mwanya w'uperezida. Perezida Kagame icyo gihe ava kuri Vice President, umwanya wahise unavaho, arakomeza ayobora inzibacyuho kugeza muri 2003. Muri 2003 haba amatora rusange, yararimo Paul Kagame, yararimo Twagiramungu, yararimo ngira ngo abakandida bari nka 3 cyangwa 4. Ibyo byaje kurangira bigera mu mwaka wa 2010 aho haragiye kuba andi matora ku nshuro ya kabiri. Ayo matora Victoire Ingabire yari mu Buholande, yaravuze ati no, you know what, ngomba kujya kwifatanya n'abandi ariko nkanatanga kandidatire. Victoire Ingabire yaraje, uyu mudamu ageze mu Rwanda nk'umuntu waruje gutanga kandidatire. Igihugu ubundi ibintu by'amatora cyangwa se byo kwiyamamaza umukandida perezida, icyo gihe bamufata nka perezida gusa, ntabwo yari abakandida perezida ariko yaraje gutanga kandidatire. Muri 2003 umuntu witwa Twagiramungu yahawe uburinzi na Perezida Kagame icyo gihe, kubera ko uburi nka perezida nyine, uburi kandida perezida uburindwa. So Victoire Ingabire, it was the same story muri 2010, ariko ahageze yahise avuga ati no, nshaka kujya ku rwibutso. Arahagenda ku rwibutso, yahageze ku rwibutso rwa Gisozi, hashyingwemo imibiri isaga mu 250, baramuzungurutsa. Umuntu wari umaze igihe ari hanze y'u Rwanda yaraje kureba. Benshi bumvaga ko bagiye kubona emotion z'umumama umaze iminsi hanze, utazi yenda wagiye mbere y'uko u Rwanda runiyubaka n'iki muri 2010, hari ukuntu twari tumaze gutera imbere gatoya, ariko unyuma y'uko amateka mabi yacu genocide yaramaze kuba nibwo yaraje mu Rwanda. Benshi bari bakeneye kubona Victoire Ingabire ari gusuka amarira. Abanyamakuru bamushyize kamera imbere, ibyo yavuze twese turabyibuka. Yaravuze ngo ese noneho ko mbonye ibyacu byo tuzabibona ryari? Iryo jambo ntabwo nshaka kurisubiramo ariko benshi barabyibuka. Abantu baratunguwe, babona umudamu ahubwo arakomeye, ahubwo arimo arabaza ngo ibyabo bazabibona ryari. Victoire Ingabire ni icyaha cyanamukuruye muri gereza, yaje gukatirwa imyaka myinshi, arafungwa kugeza mu mwaka wa 2018. Umwaka wa 2018 Victoire Ingabire hari ibyaciyemo mbere, abantu bagenda bavuga ibintu byinshi, ndetse ari umudamu wavuyemo avuga ko ngo yari yatumwe kwica Victoire ari muri gereza. Muri 2018 Victoire Ingabire yaje kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Hari amakuru amwe namwe avuga ko uyu mudamu hari izindi mbaraga zavuze ko yarekurwa, ariko nanone izindi zikavuga ko ahubwo ari imbabazi z'umukuru w'igihugu nk'uko abihabwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Victoire yarasohotse
ariko amaze gusohoka ntabwo yigeze agaragaza kwicuza. Victoire yarasohotse ariko ibiganiro yagiye akora ku mbuga byari bitandukanye. Victoire yarasohotse muri 2019 nyuma y'umwaka umwe gusa haje kuba igitero mu Kinigi hapfuyemo abantu 14 ndetse benshi bavuga ko bavuye muri Rudurunana icyo gihe yakoranaga na FDL nkingi. Victoire amaze kubona ko ibyo ngibyo ntahaza kubicikira ndetse yagiye ahamagarwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngwaze bagira ibyo bamubaza. Victoire yabonye ibyo ngibyo ari dosiye ataza gukira. Yese akora iki? Yese afata FDL nkingi ayivamo, avuga ko ayivuyemo kandi ari umuyobozi, ahita ahimba Darfa Umurinzi. Darfa Umurinzi yaje gufata umwana witwa Nepo aramubwira ngo niwe mwana ugiye kuba umuvugizi. Iyi Darfa Umurinzi Victoire mu matangazo yatangaga yaravugaga ngo bamushakire abo mu bwoko bumwe bw'abahutu. Abantu byarabatangaje baravuga ati uyu mudamu ateye ubwoba. Yaje gushingana n'urubuga rwa Yotube yise Imbarutso ya Demokarasi, aho yatangiragaho ibitekerezo. Muri ibyo bitekerezo Victoire Ingabire yagiye agaragara ari gupinga umukuru w'igihugu. Victoire Ingabire akavuguruza ibyemezo by'igihugu. Victoire Ingabire yahamagaye inshuro nyinshi n'urwego rw'ubugenzacyaha. Icyakora agataha rimwe na rimwe akavuga ko ngo hari abantu bakorana bagiye bicwa, akagenda avuga inkuru zagiye ziba. Hari nk'inkuru avuga ngo umugabo barashe bateye ibyuma i Muhanga ngo yakoraga kwa muganga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Victoire Ingabire yagiye ahamagarwa kenshi ndetse no muri dosiye y'abantu bitabye Imana mu Kinigi, Imana ikomeze kubaha impagarike n'ubugingo. Victoire Ingabire yarahamagawe ariko ahageze abantu batungurwa n'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumurekuye. Guhera muri 2019 kugeza muri 2025 Victoire yagiye ahamagarwa inshuro nyinshi, ariko benshi bakibaza ngo ese kubera iki abari impande ya Victoire bagenda ariko we ntagende. Mu mwaka wa 2021 iyo operation narayikoze, bari bagiye gukora icyo bise ngo ni gukuraho ubutegetsi ariko badakoresheje intwaro. Bari bifashije igitabo ndetse baje no gukora ka video bavuga ngo bagenda bavuga mu mazina y'abantu bagiye bitaba Imana, ariko baravuga ngo bagiye gukora icyo bita ngo ni Ingabire Day. Iyo Ingabire Day bagiye bahamagara abantu bagiye batandukanye ngo bakoresha amahugurwa ngo yuko bakora ubutegetsi ariko badakoresheje intwaro. Victoire Ingabire abantu bose bagiye bisanga muri iyo dosiye bagiye bakora amahugurwa barafunzwe kuva muri 2021 kugera muri 2025 abo bantu bari bagarutse mu rukiko, nibwo Victoire Ingabire yaje guhamagarwa n'ubushinjacyaha n'urukiko kugira ngo azatanga ubuhamya. Ariko barebye dosiye y'abo bantu babona ko Victoire Ingabire hari ahurira n'iyo dosiye. Umucamanza mwijwi rituze yaravuze ati uyu muntu ndashaka ko mukoraho iperereza. Ubwo yabwiraga abashinjacyaha nabwo ntabwo batinze, bahise baha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB oda yo kujya guta Victoire Ingabire muri yombi. Bamuta muri yombi kubera ko babonaga ko iyo dosiye idashobora gukemuka Victoire Ingabire nka nyirabayazana adahari. Nibwo yaje kugira ngo ajye gukurikiranwa n'abandi muri dosiye imwe. Victoire Ingabire abantu benshi bamaze kumva ko yatawe muri yombi, amagambo yatangiye kuvugwa ndetse ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga cyane za Facebook z'abaturwanya bagiye batangira kubara ese ngo umunsi wa mbere Victoire Ingabire aburi urengero, umunsi wa kabiri ibintu nk'ibyo, kugeza ubwo baje kuvuga ngo Victoire Ingabire ashobora kuzapfira muri gereza. Urubanza rwa Victoire rwarabaye, bwa mbere rurasubikwa, bwa kabiri ruraba, ariko bwa gatatu ejo bundi nibwo yaragiye kuburana ahita nyuma yuko amaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo, ubwo ari mageragere, ariko aje ngo baburane urubanza mu mizi yahise yihana umucamanza. Kwihana umucamanza no kuvuga ngo uyu mucamanza nge ntago mushaka kwamburanisha. Victoire Ingabire impamvu yavuze ngo ntago ashaka ko umucamanza muburanisha nuko yavuze ngo umucamanza ni nawe umuntu watanze order yuko atabwa muri yombi. Benshi baravuga ngo ese Victoire Ingabire ko yihaniye umucamanza bizagenda gute, bazaza nundi. Iyo tactique akoresha niyo yakoreshejwe n'umuntu witwa Paul Sesabagina, nawe yaje kwihana ubucamanza avuga ko ubutabera bwo mu Rwanda ntabwo akeneye, ndetse bakazayamuhamagara mu rukiko ntageyo. Byaje kurangira Paul Sesabagina akatiwe imyaka 25 y'igifungo. Icyakora yaje kumaramo imyaka 2 gusa, aza guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika. Paul Sesabagina ahita ava mu Rwanda ajya hanze. Victoire Ingabire niyo tactique nawe ari gukoresha, avuga ati ibyo ari byo byose
aba bantu baramvuga cyane, niba barakumvuga cyane bizagenda nkuko byageze kuri Paul Rusesabagina, nawe azatangiye tactique yo kuvuga ngo yikuye mu rubanza ntabwo azongera kuburana. Victoire Ingabire yamaze imyaka myinshi afunze, ntabwo yigeze abo bo hanze za Amerika na hehe ntabwo yigeze bamubwira ngo gira. Icya kabiri, atandukanye n'umuntu witwa Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina yari umuntu ufite ubwene gihugu, yari umuntu ufite residence yo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntekereza ko benshi baravuze ngo kugira ngo Paul Rusesabagina ave mu Rwanda habayemo deal iri hagati ya Qatar, Amerika ndetse n'u Rwanda. Victoire Ingabire imyaka yose yafunzwe nta bantu bigize bavuga ngo habemo deal. Victoire Ingabire bivuga ko ashobora kuba ariyo deal ashobora kuba ari gukora. Victoire Ingabire ikintu cya kabiri, hari iyi dosiye bafungiwe yari kuvuga ngo gusoma igitabo ngo gukora ubutegetsi badakoresheje intwaro. Ni umuntu wasomye ibitabo byinshi, muri turebe nko mu gihugu cya Senegal wo bita Domaye, uyu munsi ni president, yabaye president avuye muri gereza. Turebe Nelson Madiba nawe amaze imyaka 27 avuye muri gereza. Victoire benshi bamubwira ko izo tactique zagiye ziba kuri abo ngabo arizo nabashobora gukoresha, ariko Victoire benshi bakabona ko ahubwo urukiko rushaka kuzamukatira imyaka iruti yasigaje ku isi, kuko bazafata ya yindi yababariwe barenzeho n'iyi byaha imyaka myinshi cyane. Hari abanyamakuru, hari abantu nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ngo azarekurwa ku mbabazi, bizagenda gute, ariko we sinzi kubyumva. Mu cyegeranyo nakoze cya Victoire ndashaka kongera gusubiramo aho ndi buteranye kuri iki, navuze byinshi bya Victoire kugira uyu munsi. Victoire icyakora n'umuntu wagiye asabirwa n'abadepite bo mu Bwongereza bakaza banamuganiriza. Icyakora umukuru w'igihugu aza kumuha warning, aramubwira ati araza gusubira aho ari, araza gusubira aho yahoze, cyangwa se araza kwisanga ari aho agomba kuba ari, aho ni muri gereza. Yagiriye inama na Gatabazi GMV akiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yagiye agira inama n'abantu benshi ndetse n'abarimo ba Tom Ndahiro. Victoire yanga kumva. Victoire Ingabire uzamusanga muri dosiye nyinshi z'abantu bagiye bapfa mu Rwanda, cyane cyane z'ibitero byagiye bituruka i Musanze, bitkoze na za Rudurunana. Icyo gihe ari ririmo mu mpuzamashyaka P5 harimo na FD inkingi. Uyu munsi Victoire Ingabire bamwe batangiye kubigereranya bati azagwa muri gereza, abandi batazahagwa imbabazi mu kuri igihugu. Sinzi uko ubyumva, ariko uyu urebye ibihari ubona Victoire Ingabire ubuzima bwe indi minsi asigaje azayimara muri gereza. Reka mushyireho icyegeranyo nari namukozeho wumve Victoire Ingabire ndi kukubwira uwo ari we. Amazina yanjye ni Chris Kame. Ciao ciao.